Ke celebration day today. Re a celebrate makoti wa rena o mo botse, ngwana wa gesho o mo botse. Pele ke re sekgotse se sa rena o ka re modimo a ka tsena go sona go ya go ile. O ka re lenyalo la lena e kana pile ya ba lenyalo la go ya go ile. Wa tseba ke a le rata gape le botsana. You need to be flexible in your marriage. And I believe if you can be flexible and you allow your wife to teach you how to love her. Many times we think we know how to love our wives. But I pray that you may allow her to teach you how to love her. And I pray, take that into your heart and begin to learn, or how should I love her? And if you can do that, life will be very easy.
lapeng o amogela baena ba bangwe ba amogetse barongwa ba sa tsebe se lapeng o amogela baena o